ni zimwe muri filimi zikundwa n'abantu benshi. Abantu benshi bakinnye izi filimi aba ari abasitari. Video yabanje twarebeye hamwe zimwe muri sizoni ziri kurebwa n'abantu benshi muri uno mwaka wa 2025 ndetse zimwe zasohotse no mu mwaka wa 2024. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe izindi sizoni ariko z'Abahinde. Abahinde bakora sizoni nyinshi kandi zikunzwe, niyo mpamvu tugiye kureba hamwe zimwe muri sizoni 10 zizagaragaramo mu mwaka wa 2025 na 2026 zikinwa n'Abahinde zigakorerwa mu Buhinde. Mwibutse ko iyi channel yitwa Rukezo, tukaba tukugezaho ibiganiro ku basitari baba bakinnye amafilime, tukakubwira utuntu n'utundi ku baselebrate bagiye batandukanye, tukakubwira nk'abasitari filime bagiye bakina ku buryo utazizi byagufasha kuzireba. Niba wumva uri interested ko twajya tubana, icyo ngusaba ntabwo kigoye, reba hano handitse subscribe maze ukandeho ufungure inzogera kugira ngo udacikwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Kandi niwe wakanze subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twe. Reka dutangire twirebera season 10 zizasohoka kandi zikunzwe n'Abahinde muri ino myaka tugezemo. Ku mwanya wa 10 hari filimi yitwa You. Iyi akaba ari season ya 5, bakunze kwitira akazina ka India Focus. Reka twikomereze na filimi iri ku mwanya wa 9, Mismatched. Iyi akaba ari season ya 3 yayo, nayo itegerejwe n'abantu benshi batari bakeya. Ku mwanya wa 8 hari filimi nziza cyane, Daily Crime. Iyi nayo akaba ari season ya 3 yagiye kuzagaragara. Ku mwanya wa 7 Showtime. Iyi nayo akaba ari filimi nziza udakwiye gucikwa. Ku mwanya wa 6 Mahobrat. Iyi ni filimi ikunzwe n'abantu benshi batari bakeya, abenshi bavuga ko ari imwe muri filimi nziza barebye. Ku mwanya wa 5 Mirzapur. Iyi akaba ari season ya 4 yayo izaba igiye gusohoka. Reka twikomereze no ku mwanya wa 4 Panchayat. Iyi akaba nayo ari season ya 4 izagaragara muri uno mwaka wa 2025 kugera 2026. Ku mwanya wa 3 hari filimi nziza cyane, filimi yakunzwe n'abantu benshi, Stardom. Iyi nayo akaba ari filimi iri kuvugisha abantu benshi muri ino minsi. Ku mwanya wa 2 hari filimi nziza cyane, filimi y'umuteguro, filimi irimo utuntu tw'ubwenge, Patal Rock. Iyi akaba ari season ya 2 yayo, filimi iri ku mwanya wa 1 muri filimi z'Abahinde za season muri uno mwaka wa 2025 kugera mu mwaka wa 2026 zitegerejwe n'abantu benshi batari bake. The Family Man season ya 3. Iyi nayo akaba ari filime yavugishije abantu benshi batari bakeya. Izi ni zimwe muri filime za seri twe twagutegurira zizasohoka z'Abahinde mwenyewe. Abahinde bakina filime nziza, ndetse uretse ko tureba filime zabo zirangira ukabona ni agahebuzo, ni nako na seri zabo bakina aba ari filime nziza irimo ubwenge. Wakoze kunkurikira. Niba iki kiganiro kigushimishije, reba hano handitse subscribe maze ukandeho kugira ngo udacikwe n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.